Ovo je zidni dozator sapuna. Upotrijebite 4 baterije broj 5 ili DC kabel napajanja 5,5 Ključem otvorite poklopac i uklonite stražnju ploču. Očistite područje instalacije. Popravite stražnju ploču i olovkom označite položaj. Pričvrstite vike koji ne probijaju. Popravite pozadinsku ploču. Ugradite spremnik za sapun. Ulijte sredstvo za dezinfekciju ruku. Pričvrstite poklopac. Uključite prekidač. Aktivirajte dozator sapuna. Uobičajena upotreba tekućine.